I'm so excited today, and I just want to go to the waterfalls and see many things. What about their nature? And I don't know. I'm so excited right now. So then let's go to the waterfall and let's see what's happened. Allez, allez. Quel mystère. Langchok, Mario, Langchok. Oh, một thằng đó. Cái gì được. Làm cái, sao là có cái. Rồi, chơi rồi. 고선이 되고요. 아주 세이브. 오. Trời, trời, trời. Alongside Dio. Lap quanh nhiều. Ô, TV, 빨리. 아남 앞에 뻥 라인 보다 이제. 나 아나 막 एकदम मोटी हुई है दो लो हारों लो. जो ला कोई पीलो लगे. 아남 쪽크로 멘티니다 안게. 나 불러 들라며요. Klang, mesti kelang lagi. So we are right now here. Here is so beautiful right now. I'm so excited. Kelang lagi tuh, no, kelut, kelut, muncul lagi. Melo. Enjoy. Yo. La pane la sa lo ko ni. Ayo. Yo ko ni la ni ko bang bang du. Ni. Muncul lo. Yo. Finally, I step bang susu ya ekdom.
Chú là tiền nam chép lang lao lửa ninh cái ong mày đi. Oh, come on, enjoy. Let's enjoy. Wow, cái lang mệt thế ô. Giờ, nó thèn lông lên chí đi. Cũng nó nổi lang xuân cái hồ. Ô là cái. Ô giờ, mà là bút bên hồ. Ô, lang mệt xem luôn. À chỉ luôn tì. Đặc bên cái lang bún tê đi hà long plang. Ô. Mèo tụi nó pong kìa. Welcome back to my YouTube channel. Nhìn mọi người, come enjoy. Nè, tôm cho bác làm gì? Ô, top đi nó tầm vào chỉ luôn. Lập đặc bên này tôm phù body. Wow, we're so excited, and ada bang ya, kaluang ke lak dulu bang yo. Dah, karleng jo, kanet tawa. Dah, I did it, bro. Oh, terima kasih. Oh man, beautiful. Cái lạc cũng gì, cùng mắt luôn. Thì tôi kìa. Life enjoy, couple enjoy. Wow. So interesting. Yeah, so interesting. Yeah, enjoy, man. See, there is a lot of things. And you will find a better way and it can happen. Yeah, so we will see you in the next video. Here, so anyway, you also guys please visit on this place. That's called Longku, and you will if you come here, then you will see a lot of the different things and a lot of interesting things. And today I got like that, so you also know, guys. Then we will talk on the next video, and let's see you on another video. So keep watching, and thanks for watching.